Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli, jer narod koji ima iskustvo Jasenovačkog genocida, narod koji ima iskustvo Oluje, narod koji ima iskustvo Martovskog pogroma, nema pravo da svoju sudbinu preda drugima u ruke, da o njihovoj deci odlučuju drugi, da im drugi daju imena, da im drugi određuju šta će verovati, da ih drugi puštaju tamo gde su nam predake spuštali. Narod koji ima iskustvo da kad nema svog vojnika, svog policajca i svog sudiju, nema za njega ni pravde, nema pravo da odustane od objedinjavanja i ujedinjavanja, nema pravo da odustane od srpskog sveta. A da bi srpski svet nastao, Srbija mora da bude ekonomski uspešna, Srbija mora da bude dobro vođena, Srbija mora da ima vojsku koja je u stanju da je sačuva i nju i Srbe gde god oni živeli. Da bi sačuvali takvu Srbiju, moramo učiniti sve da se politika Aleksandra Vučića nastavi. Samo je to pobeda, samo je to garancija opstanka našeg naroda i ništa drugo.